Ayo kita masuk. Bagus ya. Charter Beach. Ini dari pasir ya, Kak? Iya, pasir pantai putih. Pantai putih. Kita kemana nih? Anak tuh follow Charter Beach. Aduh. Kita lagi di Charter Beach. Duduk foto. Duduk kita duduk. Duduk Kak. Cheese. Cheese. Hai Beach, kita lagi di Charter Beach. Yuk sananya di bangku. Jangan dibuka, sayang. Kotor. Mana? Enggak. Terlalu ke belakang. Hai Beach, ini ada mobil jadul. Ini situasinya di Hai Beach. Apa? Charter Beach. Ini udah agak mendung. Temanya tema di pantai, jadi pakai pasir. Di Bali, Indonesia Bali. Lagi di Charter Beach. Kita dinernya spaghetti garden. Ini apa tadi? Teriyaki, ayam teriyaki, french fries sama spaghetti garden. Selamat makan.